uba AJE lendo habakren haga jingelang jongka Kongres Nongstoin ulaong baka sorkar MDA kadai ka sorkar ka bansa bamdu ya ka jela lada kadangwan biang hakabor hakani kesan snem. Ulaong balada phaiden syakini kisan snem ka jela kalamat ya ka kordit sat namar ka jingsinsha donbor ka bo 4 jujia haka history jongka jela Meghalaya. Ula kentu ya kipat ba baki di ban kendit menriu hakani ke kenti bamenta lem kumta ka jait menriu ka lajot badwat ki banabar jelaru ki kren ya kata. Ula ongru bawat la kalong kumno ru kadai ka kongres ka banwan ra ka jingkermen ya kalawai ka bansawan. Nadal stay nangi. Penjaga kandidat kini nama Farajan. Bana tayo po mau tangkot. Bana kiwe ki konsumsi kita berapa po kini ka wasa sil jasik jofi. Para no bayi ngaswa barang tangkuni. KMDA jongi. KMDA government jongi kemau kahap apa kajing peniat jom kata kaneda. Wanum kelak. Barak pisang nelum kihap apa kajing peniat jom kaneda. Kini kipat and pastor member of the Northeast Development Alliance kipat. Neda. Uwain Sherman jom kaneda. Udah Chief Minister nanti Assam Himanta Biswa. Chief Minister jom Assam udah BJP Chief Minister udah mau Sherman jom kaneda. Barak pisang nelum kihap apa kajing peniat jom Chief Minister Assam. Tenang kenal, kinumlah benong bang himnya dek perlok bar ke BJP. Kinumlah benong. Ke UDP, bar bisa dulung bar ke BJP. Kinumlah benong bang himdom dia dek bar ke BJP. Kidal kejing dek. Kidal kejing dek. Tenang kenal, lada bisa dulung kidal dom kejing dek bar ke BJP. Kidal kam bar ajing seneng utakasin. Bangin ombek ngentre yaka NPP, ngentre yaka BJP, ngentre yaka UDP, ngentre yaka PDF, naik aibet dari saka Kongres. Kaseng Kongres, kadai kaseng jom paipa, nak tentang paipa, bagi paipa bersusah. Dari orang kita ni, bagi MLA mentah kita pun kisah hit lot, dah kata kesat telur, gombong, MLA jom kemabro, beri way nanti minister, jom kena sorkar MDA. Babang tejo, dia jadi boleh berkebun. Wah jangan nak pancet sat telur, ngai ngam sentre. Kiwe parti balik dia melihat kiwe parti, apa ki rumah MPP, tak kamu kejadian babang tejo. Kasem bakra. Dengar atau mau pipai bakal ni kiwan bersedrani bakal atau pinsat hina pertajam pinsat hina dalai gue watnum syakir kajinya pun mentagalan Kongres versus MDA government kemarin ini hanya pun persia yang ke NPP yang ke UDP yang ke BJP banyak ke PDF. Kata mereka tahu juga Kongres demi minta. Bagi DPP job persia yakini kisah di parti. Tang hadir mulai election kalau ban atap banok yakni kikim kang jonga berjoki harta sedang ban declare yakni skim mai puja. Parlo ini. Nangka kasokar MDA kabagini kisah parti kita ngakwakan ang yafi kam simdan kano kabagyang kajimentoy banonra ya kayo kakat la kanong ya kaplatong kay sorkar lani paipa kam simdan kung kata lada kanjing ngadang kayo kakat ya kajalami kanya kaplatong kay sorkar balay kinay kay pipensat ngan pipensomien hangtag klaus katria kiay kapag ginawa mag-KPI, hapret hai dan ginjamat biang salah jom giyesan. Balay, bamdan bisa, komnom dan bisa. Kadang kapakit illegal transportation, nalir pa jalan magaya, sabar, parlat ya kalay po metric ton, daki tayar, truck ibakit ado, kalay po, life san metric ton, kano
no detektan silap hani di over the truck but kano kapisa kisim bat mitep ang platika toka don Shano kapisa kapapifan nagi overloaded vehicle. Shano kapremrong sa kaplasoka. Lalu pinapan lanong sa kaplasoka sa depan la bantungki yang ketulap pengkiringkan. Karung baik tang siya kapapifan jogi. Ngapa dia tuipi? Kami semua panai yang menjadi sosial kemakui kebersebab keberpenhun yang baik-baik kembali dalam mereka. Ngapa kerja ini? Lalu bikin nak kalian kalau noda kesukasan ni semua. Bahkan semua kejing syom sokit subsan. Security, safety ni semua i. Agar ini jelas pemerintah, agar sokar pemerintah. Fipai sesuatu kamera didiskan. Bila jadi badar ini ni kamera didiskan. Kali didiskan. Siapa pihak kota? Kata kita, kamu tak feel apa?